Hello from the other side. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Nomande Beka, also known as Akanya. Yo guys, the intro yale vlog was so beautiful, but anifumani at all. Apake, I was on my way to NMZ in the Hlangatyezwe ngomyeni wechomi yam together with his brothers. So yeah guys, I hope you enjoy this vlog. Skin sam siyazama guys ne siyazama iskin sam jonga ndizagcwalisa ifoni into yakhoyo ke ngoku. Okay, let's get busy. Ngwema time. I'll chase it. Okay, ndizamane ndiyicacisa nge-voice over ke guys ngoba intro yam bendiyenzile bendicacisa yonke into eza kwenzeka apha. Yo, I feel so sad, but ke apha nje we're just shooting content nothing much before sihambe siyolungiselela uba sibe bahle. Awumisanga kahle obawo. Anisanga Iyalaliswa. awuveli konke. Ususela ewe, right. Ususela nomnwe wakho. Okay, alright. Khona nomnwe wakho la. Yes. Awuvela. Mna into endiwalayo uba uzozithenga. Ndingazithela nyani yazi. Asimna ndinesoka azibezibhekele phansi.
Oh, hi guys, le vlog bethunana imandi but ine-challenges. I-sound kulena indawo ndiyayiva, it's very bad. Ningangeva noba uthini, but she was probably thanking God for keeping and protecting abazali bakhe and also for ukubasindisa kwizinto zonke abagqithe kuzo. Yeah. Ubulela nje uThixo kahle kahle. That's the mom. Notata uDlamini nanke pha ngesuti egrayish. Yes. So yeah guys, ngoba ndiyayibona uba anizuyiva yonke le nto and I feel so bad uba vele kadelitheka yonke into, but I'm grateful for ezi clips ezishiyekileyo for you guys to watch and also enjoy. At least nibone ukuba bendihambe umcimbi onjani, since I promised you guys on my last vlog ukuba ndizanibonisa. So yeah, even though ine-challenges ohlobo ke ngoku, sound, ezinye clips zidelethekile. Yeah, but yeah guys, yeah, I hope you're still enjoying the vlog. Umuntu obelapha ke guys, wonke umuntu obelapha bemhle, into endinganxila yona. Sikwadlamini la. Bathulile ke ngoku. Yisho ukuthi ayibilungi ibhesi. Yes. Oh, nizovele abangena abantwana besabizwa ngoku.
Onyana bobani na aba. Yini? Sekete. Ayiwe. Baba ncinci abantwana we. Bebancinci ke. Wait. Aibo. Aibo.
Hayi yabona ba uthi. It's the next day. Sisekwa Dlamini. Dubs. Hello, Dubs. It's the next day, guys. Zonibonisa nje izinto ezincinci sizozenza. Phofu socleaner. And sihlambe sibe ready sizolandwa. Ndiya emzini today. Ayimindeli nina guys. Ayimindeli inhloko yami. Phake guys bese sincedisa ukucleaner. Emveni koko soja inyama. Xolo ngokundika nge-voice over guys, but I hope you enjoyed this vlog. Thank you so much for watching up until the end. See you on the next one.